Ovaj radnik u Beču koštao 25.000 eura, a je zato pacijent došao kod nas. Moj sin je to našao na Facebook i rekao je, tata, to je mnogo jeftino, idemo kod nas u našu zemlju da uradimo. Čak i jeftini nego i u Turskoj. Da pojačamo cene. Koliko treba da poskupimo? Pa jedno 40%. Dobro, ali idemo u sedmicu da To spavate. ste u sedmicu. Tako je, da idemo da spavamo najbolje i Svi koji dođu preko njega neće biti poskupljenja 40%. ostaje isto. Ostaje isto. Do kraja godine. Do kraja godine. Ali mora mene da pitaju koliko sam platio. Dobro, naši pacijenti svi pričaju da je jako skupo i da je u Austriji malta ista cena kao i ovde i da smo mi Živi skuplji, dokaz. da su mi skuplji od Nemačke, Austrije i Švajcarske i... Tamo španucange za zube koštaju 10.000 evra. Samo da A ti šta je sprave to? zubi. Da isprave? Da. A fiksna proteza E, i tu ćemo da I dižemo to cenu. dižemo 50%. Sada ti ostaje još uvijek 700 evra. Da, nećemo da dižemo još, samo malo, od nove godine. Pajkite pa se